Ngiyanibingelela masodwa kithi ngingicomrade IB Dlamini wenhlangano yenu ye-UED. Siyinhlangano ye-UED sithi nathi siyatimbandzakanya kule nkonzo lolungiswako letaba khona e-Ermelo mhla ka-28 kuJuni. Lapho sitabe sikhumbula labo labasishiya ngaJune 2021. Labo lababulawa ngesibhuku babulawa inkosi Mswati wesithathu kanye nalabo labamsitako bemaphoyisa nemasotsha nemawada. Masodwa kithi singete sakhohlwa ukuthi lesive sakithi safa so that thina sitokhona kuphila. Asibakhumbuleni ke masodwa kithi ngekuthi siphumelele ngeluthi lwethu. Tinhlangano letifaka ekhathi i-UED neSwazi Life Matter, iSwalimo, i-NNLC, iSwadepa, i-EFF Swaziland. Naletinye ke tinhlangano letifuna ukuthi kube nenkululeko eSwatini, titabe tikhona. Nawe Swati lakithi nobe ngaba ukho kule tinhlangano, kodwa ungakhohlwa ukuthi labantu laba bafela wena Swati lakithi. Ngako ke asihlanganeni e-Ermelo mhla ka-28 Juni kuye 2025 siyokhumbula lawo maswati lafa kuze kuthi siphile. Amandla!